Ajya kwifuza arishyize ku musaraba. Twakoreye kuri manike kubera manike irahema none iki kirahema wapi amahera ku muntu akomeye bari kubigira none turabe rero la Terese nyine tuyigire position ya Terese de sécurité uwo murwayi aguma atwenga none ku mutwe ibiti kandi yapfuye neza aho nta kamaro kari ko kumusekuriza agira yishyire muri terere nimba asimye kwipisha neza agira yishyire muri terere shaka benshi babona sinzi ngene muja kubibona turabibona ubona atabibona neza agira abarijyana n'ibyo kujya mu twajeje sécurisation zariye twajeje tu na evaluation nayejeje yasanze umuntu wanje yataye ubwenge murabarenge sibyo evaluation ni kwa kunyene na conscience on sait que les efforts même quand on a fait à autre gagne je libère c'est bon respiratoire Manda ngaha ntatu. Mahabarinda gutegeka. Munda. Next, tugire Terese rero. L'histoire des angles droits au niveau du bras, au niveau de la jambe, nabi. Uko mbere mwone ngenda kugize. Sanzana kundi kucha. Kandi ngoma ndahafashe kubera umuntu yataye ubwenge. Ndekuye acha Murabona cyane kwegera arabyutse ubona ko abari hariya muze murabe ingene cyane hagera heza iyi rero bita Terese mwabonye iyi position ajyamyemo yagize gutya nje namushyize yakwishe gutya iyi position bayishyira umuntu afise ikibazo cy'uko yagize yataye ubwenge inconscience avec respiration normale tugerageza kugira libération de ses voies respiratoires kugira aguma ahemba neza nico gisigaye de plus cher chez lui sibyo nico kintu dusigaranye gikomeye dutegerezwa kugarida neza iyi rero c'est une position de repos d'équilibre ifacilita la respiration kuko imeze neza ashobora kuba yagize amahémorragie interne ariko aragira amaétouffement du sang biroroshe gusohoka nimba yagize amavumbisio les liquides biologiques biroroshe gusohoka ari muri Terese tugira ubuntu twaje muri sensibilisation tuzokwigana hari ushaka gukora intuzi asubire mu byo doje gukora ndabupfe gerageza byose byaheze c'est la Terese ibyo byaheze juste la Terese mbese icyo cyankora cyanda kumvira ko twasanze yataye ubwenge kandi mbere nk'umwegera koresha uko kuboko umunye Dekwegere ko
kwegera rwose oya kugira neza kukwega neza ushike hano ushike hasi kwajusita neza kuja mu hanze tubona ko yoroshe aha umutwe mushoherize nawe 1 2